اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواسخ يا خبجمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنى الناجرات جرو تيسن جرو غمبچو، جرو دين، جرو حواسما، جرو دينك دي، جرو آخرة، جرو دنيا، جرو وهندان بريد، جرينيا وهندان بريد. ربي سني هاتاسسو سنين جاء كم جرتم فيادا نغايا زبانا خنقا برارو متاني و فالي اتي والأغر اللينغا كلين سمرا وان تكا تكا يوغا هجة ملي تيكو نمومات إبا مي وانخي يخوني سري جرا مي irratti ilaalaa na himame bakki itin jirulleen egaa portokool akkasilleen eeginaa waan golom'atellee mee laalaa waan sirraa'uu qabu imalarra waan hin jiruuf salaamtaa isin hin juuf dirqame. Mee sagaleen dhagayamtii isin bira? Sagaleen ni dhagayamtii tana akkamittiin beekuu qabaa? يو سغلين دغيامتي مي ملكتا ناغودا ان شاء الله. بارك الله فيكم. تكا تكا غودا مي تكا تكا غافا بالتوكسن تكا تكا نابري ساسن مايكي وانين انقبنيف سغلي يو اسم برجرات مي تكا تكا غافا بالتوكسن غودا ان شاء الله. زمان در بالتوكسن غا تكا تكا نابري سا جاني كاسي نجرتي مي سغلين يوا نجرتي جا مالتادن غلطوم أكم جرتن نغيا فيادا تربان دبر خنا أكما يسن هندنو بيتن مصيبة قدوتو ummata keenyatti argame sheekha guddaa sheekha muftii Itoophiyaa sheekha guddaa sheekh Adam Tuulaa sheekha sheekowwanii sheekha sheekotaa dhabnee rabbiin rahmata isaanii haa godhu, rabbi jannata haa kennuuf jenna. sheeyni nu biraa deeman ربي رحمة إساني ها قولوا جنة ربي إساني ها خنو إسني لون من إسلاما صبري ربي إسني ها خنو إسنين جنة دوبا ورين أمني خيني بي على جرتان اللين سران الدو قد إسني لقيامي قدسان خراء الدات إفساچات رتان وللي إسني صلاة الغائب صلاة ولان مقالان قرين صدق اللي باسني سنبر اللي دبرني قبئي وان مقا شيخاتين قدامو هندا دربوني قبآو رجعني حقا درجا سنقوتي ديمتن حواسا خيا رفاتو تيسن سن ربين برخا بك اسني هابوسو برخا شيخ الرئيسني همبسو اسنين جاوا هندا دردوبا دوتي سلا هواني دوتي شيخا سنتنما هوان تريدوبا صحابين توكو نبين غاف توكو صلى الله عليه وسلم جنازات قرنون صلاته دعائي تاكا قد دعائي بريد دو قد هاگن أن هو تكتي أصو جنازان كن أنا تهي نمني أما دو يخدو آيو أن يكون أدو أنا تهي جئ هنگن أن هو تكتي نبي نما سنيف دو آيو جئ صحابين سن
hawaasni keenya bifa isin agartan saniin takkaa dirreen Itoophiyaa jaamtu takkaa waan akkasiin argin walgayii akkasii takkumaa jirurratti tan argin geggeessaa sheekha keenyatiif magaalaan baha keessaa'u baha Oromiyaa wanni jaan namni osoo duniyaa Oromiyaa keessaa bakka takkatti hin hafin jechuun ni mala namuu janaazaa san dhaqqabatee geggeessuudhaaf tattaaffii adda addaa taasisan hawaasni keenya bakka jirurraa Harargee bahaa fi dhihaa walitti caphee dhiiraa fi dubartiin xiqqaa guddaan akka isin wajji agartan sani tattaaffii karaa adda addaatiin qaama hawaasaa qofa osoo hin ta'in bulchiinsa naannoo Harariitii fi bulchiinsa godina Harargee bahaatii fi bulchiinsa subhaanallah dirree dhawaati wanni kun wali qindaawee dhangaggorraa ilaa Hararitti karaa kanarra wanni takka hin sossootu manni tokkos banaa miti ilaa istuudiyooma Hararitti jechuudha agartanii turtanii kuni waan irra deebi'uu barbaachisuumi rabbi sheekha keenya rahmata haa godhu isinilleen rabbiin hunda keessaniifuu sabrii isinii haa kennu hawaasa keenya waanuma lamaan takkan gurra isin buusuu barbaada waan garreen dhagayin waan dhugaa rabbii yoo taate dhageetitti illeen tolle waan argatti illeen tolle yeroo kanatti yoo lafaa kaanee waa jenne namumaa ijoollee ufii ilmaan ufii wajji wal afaan dhaabbate taana jennee irraa rakkanne namoonni ijoolleen teenya muraasni ijoollee hundaami ijoolleen teenya muraasni biyyuma teenya ta adda qooduun taane tana xarafa qabatanii kutaa nam adda fuudhanii wanni dhiyoo tana feesbuuka kanarratti deemaa ture waan bareedaadhaa miti ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya wayin isinii dhaama duma waan hedduu akka nama tokko qalbiina cabse irraa hidu hawaasni lamaan isin wal dorgomsiiftan san ka tokko ol fuutanii tokko gaqqabuu feetan san kanama gariifa maqallee dha'uun fedhuan yoo dhugaa rabbii feetan akka isin jettan sanitti ju'uun fedhuan nin qaanfadhalleedha wallaahi seenaan sunnarraa galmaa'ulleen fedhu duba maqaan dha'u waan isin dhoytan san ammoo hawaasni lamaan isin bifa saniin dhiheeysitan sun anaatu isinirra beeka akka gaariitti hawaasa kana lachuu duba hedduu dogoggortanii fagaattanii ammoo gara boodaa kan hoggan laalu deebi'aa jirtanillee deebi'aa ijoollee teenya duba deebi'aa duba waan hin taane wal dorgomsiisaa jirtan waan hin taane irratti wal falmaa jirtan waan wal dorgomsiisuun taane ija bitaa ija mirgaa tam keessaa filattamee ati ija bitaa ija mirgaa iji bitaa fi filannoo qabdi iji hawaasa san wal moggaa qabdanii waa haasawaa turtan jettanillee waan feetanillee duuba rabbi isinii haa araaramu yaa ijoollee tiyya rabbi isinillee haa guddisu odoo baalan baasiin qoreen baasinaa yaa ijoollee tiyya dura baalaa baasa namni mukni dura baalaa baasa odoo baalan baasiin qoreen baasinaa odoo baalan baasiin firii dhaluudhaaf yaa ijoollee tiyya wanni taphataniin hedduu jira achi deemaa raaree keessa akkuma dur taphattan sanitti waanuma dur itti taphattan saniin taphadhaa wanni amma taphatutti hin kaatan kun nama ibiddaan taphatu inni kun bareedaami kana bira dabraa isiniin juu barbaada madaa san isinit tuttuqulleen fedhuan ani na ijoolleedhaa miti madallee irra deebi'ee abaluu akkana jee abaluudhaan sanillee nan naqu ijoolleen tun hundi ijoollee tiyya ilmaan kiyya yaa ilmaan kiyya karaa malee deemtanii dhaaphaa isiniin ja'atu odoo nama jirurrallee haasoytanii wayyaa nama du'ee fuula rabbii jirurraa haasoytan nama seenaa qabu hawaasa kanaaf nama hawaasa kanaaf taarika qabu
nama dhumee fuula rabbii jiru hasilaa rahmata rabbi isaanii haa godhu jennu nuti ajandaa godhannee ani akka nama tokkotti wallaahi qalbiin na caba akka nama hawaasa kana jaalatu tokkotti akka nama hawaasa kana wajji jiraatu tokkotti akka nama hawaasa kanarraa dhalatetti deemee waan akkana arguudhaaf abboota silaa faarfamuu qabu ka fuula rabbii jiru nuti immoo tapha godhanne irraa deebi'aa waan san nabiin keenya akki jee sallallahu alaihi wasallam laa tasubbu al-amwaata فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا حديث ما توقيت خان اسنيه مدو نمدو إن الرب سنا نمدو إن كومتنا نمدو يخون درو وان دلغتت دبري فول ربي ساديمي واتك أجند الرنجرو هن كومتنا هن الرب سنا لا تسبوا جبر هن الرب سنا هن كومتنا هن أنانتنا ليسا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أمنكم فول ربي ديمي خير إسان دلغتني في دلغا سانتي في ربي سانتي ونلتي إساني قدودا دينيو يوجرات يا رب جلسني أرارم يا رب رحمة قديف جيتشول نموت حواسا خناف تتافي تاسيسي هدو قمنا مسلم قفامي خبير اللي جرا طول هذا komiinteen yemmuu as deebitee eenyurratti akka taate laalaa duuba abboonni keenya ha qabrii jirulleen kabajaa nu biraa dhabe duuba ani wallaahi akka nama tokkotti na dhagayama duuba laa tasubbu al-amwaata fatu'zu al-ahyaa'a hadiisuma kana qofanaa dhaggeeffadhaa natti illee hin mufatinaa duuba wanne hanga dhiyootanaa usee isin laaluuf dhiiroo anumaa warra du'esanii wajji way arrabsanii jechuu sodaadha ilmuma teenyallee sodaannee beek wallaahi darajaa abbaan ilmoo itti sodaatu gubbaa geenye wallaahi nu sodaachiftan namoota muraasan hin beekan namoonni nu sodaachisa kun nama muraasatu hawaasaami hawaasni keenya tokkollee waan kanarraan gaafatamu nama du'een arrabsinaa hajiru azaagootanii nuun jee nabi sallallahu alaihi wasallam nama du'een arrabsinaa hajiru cinqamaa jee fira qaba namni aalii qaba gosa qaba ummata qaba lammii qaba namni hoggaati nama saa du'aa maqaa dhoytu lammiin tun maaltu itti dhagayama lammii oromoo guutuu akkam godhaa jirtan oromoo guutuu gizeen da'awaa godhu waa jecha kanatti illee fayyadadhu ani haa ta'u ummanni nuti amma irratti yakka dalagaa jiru qalbii isaanii cabsaa jirru ummata kana oromoo qalbii cabsaa jirra hadiisa tokkicha kanaan isinii xumura nama du'een arrabsinaa hajiruutu azaataa jee nabi sallallahu alaihi wasallam tana keessa deemee madaa dabarteen haadhu jaarsi madaan haadhu tana asumattiin bira dabraa hadaraa nama tokko tattaaffii godhee waan kana sirreessuudhaaf tattaaffii godhe hunda isin argeetiin jira jazaa rabbi isin yaa kafalu waan kana araarsuuf dhaamsuudhaaf ibidda fokkataa kana dhaamsuuf warri tattaaffii gootan hundi keessan galata rabbi biraa qabdan jazaa isin yaa kafalu waan isin quban qabne seenaatu dhugaadha abbaan gariin isin quban qabu haati teessa waa isin quban qabdu ani immoo isinin quba qabadu waan gaarii yoo arganiin gammada waan hamtuu yoo arge immoo abboota sanirraa bakka bu'ee nama qalbiin isaa cabxurraa yidu nulleen cabsinaa qalbilee nun cabsinaa hawaasni keenya boolla takka keessa wajji jira qooduma tokko wajji qabaa wanni tokko itti faarfamee tokko itti arrabsamu wanni sababaa waan kanaaf ta'u takkallee nun jirtu dabartanii waan boru tolchuun nama dhibu yaa jara keenya waan umrii amata ar'aammee qallee wanni kuni bakka isinirra waraabdan kana gubbaa taa'u boodallee nama sheeneessu arrabni qarree dhaqen deebi'uu miilli yoo hallayyaa qarree seene ni deebi'a arrabni qarree dhaqen deebi'uu ummanni keenya hoggaaju waan dabrisan wal'aanuu hin dandeessu jechuudha hayyoonni akki ja'an hayyoonni madaan rasaasaanii fayyiti madaan arrabaa hin fayyituu jedhan
madaan goraadeen si dhooyte ni fayyita godaan isa qofaa sitti hafa madaan arrabaa immoo fayyitu jaantu abboota keenya madeeysine haadhowwan keenya madeeysine mufachiifne kanaafuu waan bareedaan sehinaa qalbii teessan jalan deeminaa onnee ijoollummaa jalan deeminaa onnee dargaggummaa jalan deeminaa yaaboo yoo dhugaa rabbii taate akka ummatatti nuti isinii wakkalanne mee dhugumata naa hubadhu nuti isinii wakkalanne yaa abbaa nama tokko nuuf faarsaa tokko huffisaa jennee isinii wakkalanne yaa ijoollee teenya yaa ilmaan kiyya wikilinna akkasii isiniif hin kennine ijoollee waan gaarii yoo hojjettan maasha Allah isinirraa gammannatu kanaafuu waan kana nuu sirreessaa dhaabbadhaa ilmaan kiyya karaan amma dhaabbataa deemtan sun illee bareedaadha akkasuma itti naafufaa bira dabraa waan kana irraanfadhaa waan badeessan deebi'aa tolchaa waan arrabsitan san faaruun tolchaa namoota maqaa isaanii balaaleffanne san dhagayaa namoota fuula rabbii jiru suuraa isaanii fuunee guumne san wallahi afaan illee ju'un sodaadha waan miidiyaan rabbe gowwaa ta'ee waan miidiyaan rabbe illee waa dhoysuun cinqamu jechuufi malee hadaraa torbaan as deemu kun akka sooshaal miidiyaatti torbaan as deemu kun torbaan istighfaara warra du'e ka arrabsine san araarama rabbi kadhannuuf haa ta'u torbaan kun guutuun hawaasni keenya bakka jiru yaa rabbi jala sanii rahmata godhi wanni khatamnus wanni haasoynus yaa rabbi warra keenya san ka maqaa isaaniitu hin dhiisan kabirollee warra san yaa rabbi rahmata nuu godhiif jennee kaffaaraa kafaluu qabnatu kaffaaraa karaa kanaanaa kafal araarama haa kadhannu torbaan as deemu kun torbaan araarama warra maqaa isaaniitu hin dhiisan daqiiqaa tanarraa gamasitti haa jijjiiramnu araarama haa kadhannuuf bakka arrabaasan faaruu haa buufnu bakka abaarsaasan eeyba haa buufnu bakka balaaleffannaasan simannaa haa buufnu bakka jibbannaasan jaalala haa buufnu jaalala nurraa haqa godhata jarri sun fuula rabbii jira والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والرمو من توتته والبودن أف والرئيسان درا دبريف أرارما خلتني يجي ربي سبحانه وتعالى والرسن هاتانو يجول خنا أسمت الرابها تربان أسديمو تربان أرارما أبوتا خينيا خديوتنا مكان ثاني خيسون تربان أسديمو تربان إسانيف أرارما خدنو أكته إسن دقيسو بربادة تبرو سدفان تأما أرنو إيه قلت إيه مسكينة والله إيه مسكينة والله أكي جان هواسني خينيا وان غراجرو أرمني هتاجان كجلو نارجفن قرآني أكيجو أمني خينيا كيجو وان غرا خيس سجرو أرمني هتاجان جارسي وان غرا خيس جرو كفاجان قرآني كيجو قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وجه جبني الرب سان الرامل أتاجر جارسي وان غرا خيس جرو قفاجان مسكينة والله ايه والله نوا جاب يسلي بيه كده قري أنا أدو نيل أجائبا وملي akka irraa rakkatanii miira keessallee seenii naadu nuti akka ummata islaamatti waan keenya ni beeyna waan nu laalchisu ni beeyna bakka irraa waraabbannu beeyna bakka irraa dhuynu beeyna akkatti jiraannu beeyna nama wajji jiraannu beeyna waa takka illee kuni qaraatittiin haajamnu du dhalannee itti guddanne du nuti nuufi araba amantiitu walin nu fide malee arabaa wajji addatti akka ummata islaamatti wan nuti qabnu jiru amantiin ammoo arabas faranjis ajamis duniyaa tana guutuu namni laa ilaaha illa allah muhammadur rasulullah jee hundi obboleeyyan keenya innamal mu'minuuna ikhwa bakka fedhe haa jiraatu rabbiitu quraanatu kana jaatu المسلم أخو المسلم جنبين كيني صلى الله عليه وسلم هواسني خي يخنا بري يتشبه خدو
namoonni keenya hoggaa maqaa arabaa baafan mee maqaa arabaa haa jennu mara rakkoon qabu ammoo maqaa arabaa qofaami nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam abdallahi baafadha abdurrahmaan baafadha irra caalan maqoota kana nuun je nabiin ahabbul asmaa'i ila Allah maqaan gama rabbitti jaalatamu maqaa kana nuun je amantillee wajji wal qabataadhaa beek maqaa hoggaa baafannu kanarra dhaabbanneet maqaa baafanna qaceelfama nabii keenyaa sanirra dhaabbanneet maqaa baafna sallallahu alaihi wasallam khabiroo immoo duniyaa tana yoo laalte hayyoota duniyaa gubbaa jiru namni maqaa hayyoota sanii ilmaan fi baafatatu hayyoota duniyaa irratti beekamaa ta'e tokko yoo waa'u beekumsaan yoo waa'u qabeenyaan yoo waa'u wama fedheenu haa ta'u nama waan tokkoon hawaasa irratti beekame namni maqaa isaa baafata baay'inaan duuba gaafa Ameerikaan Saddaam dha'uu deemu namni keenya biyya tana jiru hundi deeggarsa Saddaam waan qabuuf ijoolleen gaafa san dhalatte hundi maqaan Saddaami duuba miskiina wallaahi ijoolleen gaafa jirjiirama dargiin kufee jirjiiramni biyya tana keessa dhufee ijoolleen teenyata islaamaa ta gaafa san dhalatte hunda isaanii maqaan isaanii dhugaasaa fi warra gaafa sanii wanni qabu aangorraa maqaan isaanii mul'atu badhaasaas tahee dhugaasaas tahee maqaa kana ture hundi ijoolleen gaafa san dhalatte jechuudha. Waan yeroo takka keessa argame akkasirra dhaabbatee hawaasni maqaa baasa duniyaa guutuu tukkase. Nuti maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad kajuu hogga baaf tasammuu bi ismii nuun jee Nabi sallallahu alaihi wasallam maqaa kiyya baafadhaa nuun jee maqaa kiyya baafadhaa nuun jee maqaan duniyaa tanarraa namni itti yaamame irra guddaan maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbus maqaa sahaabaa yoggaa baafnu jaalala sahaabaa saniitiif maqaa Aishaa fi Khadijaa gaafatti namtichi balaaleffate waltuttuquun gaarii mii beeki baabaahi beekaa irra kunne malee seenan hiyyeessan qabduu namtichi jeesuun dubbii jabduu beeki baabaahi waa qoqqotuun feenu namni guddaan madaan haadhu namni nama ufiin madeessu namni gowwaan hin jiru duniyaa tanarra nuti gowwaami laakiin waan darree hunda ol fuunee maqaa ittiin goonu jenneet usnee deemna maqaa kana yoggaa baafannu nuti araba leellisuufii miti araba deeggaruufillee miti maqaan kun amantii wajji wal qabatee ummata keenyatti waan dhufeef akkuma ummata biroo tokko akkuma ummata biyya biroo tokko lakkaa'uun barbaachisu hunni beeytanii maqaan amantiidhaa nama hunda maqaa amantii kanaa dhaale nu qofaa mitu maqaan namni amane hundi wama amaneetti waa amanu maqaan amantii sun isa wajjiin maqaan warra amantii san qabatee isaanitti dhufeetii fi maqaan akkanaa isaan keessaa calaqqisan nutis akkas ammoo kana qofallee mi daliilli ragaan nabi sallallahu alaihi wasallam irra caalan maqaadhaa Abdurrahmaan Abdallah nu barsiisee fi maqaa kiyya baafadhaa nuun jee nabi sallallahu alaihi wasallam kunilleen akkuma jiru tahee jechuudha. Kana ar'allee borullee hin dhiifnu nu maqaa kana baafanna duuba. Maqaa kana baafanna. Namni maqaa kun isaan tahin maatii rakkoon hin jiru duuba. Ammoo maqaa kana akkanuma wajjiin nuti. Qaceelloo dhaggeeffadhaa. Akkanuma wajjiin maqaa hawaasni keenya dur baafatu. Galgaloo fi guyyee fi waariyoo fi bultumii fi roobaa fi maqaalee kana hin balaaleffannee beeknu nuti akka nama amantii tokkotti. Qajeeloo dhaggeeffadhaa. Hin balaaleffanne nuti. Maaliif maqaan maqaadha jechuutti beeyna. Waan balaaleffatanillee hin qabu. Namoonni tokko tokko nu keessaa ilaalcha akkasii haa qabullee ni sirreessine maqaan humaan qabuu jenneen duuba. Amma immoo yoggaa namni nama tuttuqu namni abbuma fedhillee haa ta'u yoggaa namni nama tuttuqu waan biroon nama keessa fidadu. Namni amma ayyaana isaatiif wal gahan sun achirratti haasawame koon nama hawaasa keenya keessa ture umrii isaa haga tokko.
galamsoo khaturi manguddoo teenya sheekanii fi manguddoo biyya teenyaa wajjin obboleeyyan ta'e hajiraate jechi kun isarraa unuun hin jaamne nama ayyaana isaa dhufe osoo hin ta'in isarraa unuun hin jaamne irra namni nama san kabaju irra imimmaan booche manguddoon teenya gaafa dokumeentarii takka dalagan manguddoon carcar galamsoo fi imimmaan booche hoga isa maqaa dhawan dubbatuu dadhabdee booche Taaddasaa Birruu gaafa maqaa dhawan yoo jaalalallee taate namni nurra jaalatullee inni jiranatti hin fakkaatu ta'a akka jaa kanaafuu wanni nama tuqu takka ummata bal'aa kana islaama bal'aa oromiyaa keessa jiru islaama bal'aa kana qalbii isaa cabsuuf tattaaffii godhuun karaan ta'e karaa malee ta'e dogoggoraan ta'e beekaan ta'e bareedaa mitii jenna nuti har'a afaanuma kanaan haasawa bareedaa miti sirraa'uu qabaa namni arraba isaa eeggachuu qabaa akkana jennaan maqaa arabaa baafachuudhaaf takkaa biyya teenyaaf qabsaa'uuraan hin dhoorkine maqaa arabaa baafachuun islaamummaa qabaachuun islaama tahuun hawaasa keenyaaf qabsaa'uu waa takkaan hin dhoorkine nama jiru hundaa ol nama waa himatu hundaa ol falmuu dandeenya kana duuba dhugaa jirtuutu tanallee beeku nama maqaa Muhammad Abdulkariim Sheekh Bakrii Saphaloo Sheekh Bakrii Sheekha Ubar maqaa arabaa bira dabree Sheekha Ubeek Bakrii bira dabree Sheekh Muhammad Rashaad monguddoota Baalee tokko tokko lakkaayu hunda isaanii monguddoota Jimmaa miskiina wallaahi jarri kun maqaa islaamaa qabaachuun ummata isaatiif qabsaa'u mee abbummaan fedhe seenaa tana keessatti nama maqaa muslimaa qabu kanaatu irra hawaasummaa ummata kanaatiif qabsoo ummata kanaatiif irra abbaadhamoo eenyu hajaan wal dorgomsiisullee feenu nuti yoo dhugaa feetan kanallee wal dorgomsiisuu feenu booda ammas yaa'ii biroo keessa seentan wal dorgomsiisuu feenu ammoo namuu gahee qabaa qooda qabaa wanni namni beekuu qabu maqaa arabaa san qabaatuun biyya teenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenya jiraachuurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf dhimmurraa nun sakaalle hawaasa keenyaaf falmurraa nun sakaalle kana namaa wajji waliif falmuun feenu akkana beekuu qaba namni hin beekne yoo jiraate namni odoo beekuu waliin laaqu yoo jiraate dhiisuu qaba waan akkanaatu kuni akkanatti ilaalamuu qabaatu waltuttuquun hiikaan qabu faayidallee hin qabu arraba ufii eeguun bareedaadha waa hundaafuu gaariidha haasawni gaafa tokko waa garii beekaatiin irraa of qusadhe khilleen dhagatti horiite jan dhaga dhoyna jettee khilleen dhagatti horiite jan ormi keenya oggaa dubbii kanarraa bayite gaafa duraa san gaaf tokko qissaa kaan isinii himaa gaafa gullallee san yooniin haasawallee dogoggore gaafa namni keenya mirqaane hedduutu gaafa gullallee san jaarsi tokko miicataa obbo Tulluu jedhaniin obbo Tulluu jedhama maqaa obbo Tulluu kana itti baasanii sheekha namni kun Abdunuur jedhaniin sheekh Abdunuur namoonni beeka jaarsa kana jaarsa beekamaa carcari sheekhallee ammastu gaafa san gullallee dhaqe mirqaana jabaa jira namni addaraasha guute sagantaa wahii jira obbo Tulluun harka baase qissaa kana qajeeloo dhaggeeffadhu obbo Tulluun harka baase obbo Tulluun hoggaa harka baase boomee jaarsa Harargee kanaa kennaa jedhaniin jaarsa Harargee kanaa kennaa hoggaa jedhan maayikii jaarsa obbo Tulluu kanaaf kennan dhagayaa jeen yeroon sun gaa yeroo mirqaanaati dhiifamallee naa godhaa isin warri namni nu cabse isin kanaa jee warra tokkotti qubalaate isintu nu cabsee jee meegaa akkamii isin cabsinee jedhaniin nuti akka ummata islaamatti
هاتقاتو نمنو أوليتي فكانت مقا عربا إسماعيل محمد أحمد مقا يهود اللي إسحاق يعقوب بافنيجي نمنو أوليتي فكانيجي إسنا مو خورا أولا خينيا خنا خورا خنا فكاتيتو مقا نجابسي خمقا ساني بافتيجي أبو جارسي هررقي نقجي جانيك الدراشني قلمي سنقوتو نركا دوي وبطلونا إرقا مكوايسي إسلي قليلا فكادا مكوايسي إسلي قليلا فكادا جارسي هنقدر دبي خيسان ديمو أني أما وهي أو إساجة خيامي وان كان اللي أجندا قدردا أو إساجة خيامي أمانومان كينيا إسلاما أكن دوغو غوري دوغا جرتو غوري اسم بوسو بربادي مالي وان كان أجندا قدرتني أكا وفي اللي غرغريستني اللي جتشو خيامي تي أندو يعني وانوما واغري أني إراين أفكسد أكنا نلالتني دوغو غوري فين وان سلا كغاري جو قبو أرى أولين كاد تكيشون جي خان أولين كاد واني هندي أكاتا قبدي قويا قبدي خنافو أكما نوتي نما خبنيوت نمنو خبجو قبا أكما نوتي ألفنا نما خنوت نمنو ألفنا نو خنو قبا أكما نوتي أربا خيني نما رائق جنوت نمني أربا فينو رائق جتو قبا خان خوني يوغا خانا خا وجيجرين بريدو مجاتوكو سعوديتي إقاما في ديجاني قبد بوليسني سعودي قبه جان إقامان كجبدو جان إقاما نما تكان ديما إقاما نما تنا غما دوباتين أكنا بوليس درا قبه غما غرتي فوتو سورا قبو خان أفتي أس قبه غما دوبا بوليس درا قبه إقاما ينام بوليسني أبو إقلب الإقاما أسغر غلچي فولا إقاما تناجين غرا فوتون جرتو في خانناتي أسدي بسي جيچول يا بو دغي يا شرطاجي يو سيتات أكنت يوم كان أنو في فود دويدة توكو ندوكوبا بيتين غلو فدا أكفيتي جينجي يو سيتات أكنت تلالي نمني نتي إساتانو نتي محمد نتي أحمد نتي علي نتي يوسف نتي يو فين اللي مغرسادا سورة جولي كسي مغرتو في درارتو نمي نورا قبنجرو نتي أكنت يو تانف أكنت نتي مقا خنا قبو جيجو يو تانف نما هندا يو تانف نتي مقا خنا قبو جيجو مقا خنا أفرا ملك أكسيتي نتها جيجوف خميلي جباتا دو أنا فو أواسا خيا إندو قرينا إنجيك أمين اللي نتي أكانا إلالتي خينيا أني أكا توقتي واني اللبسو في القبارة سينا في اللبسة هم نقبات تيمي أمين بروتيان هم نقبات تيمي أمو سينا فينجا ilmoon guyyaa har'arraa haatee dhalatte amata har'a booda maqaa nuti jaalannu san malee akkam baafne asirraa labsa godhuu barbaadatu humna tiyyatti seenaa fi waan birootiif seenaaf ilmoon edana dhalatte maqaa nuti jaalannu san baafamuu qabdi ilmoon torbaan kana keessa dhalatte maqaa san baafamuu qabdi aljawaabu maa taraa لا ما تسمع ديبسان حاسوا أصنتين وجيته وقب هون دي جول لين أنا ما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جول لين سات ألتو مكانو تجالا نسنبافتو قبنا مكان ألا نير قد نسنبافن نلب سيبك هم نترى اللفظ تجرى بك أي أميني برو أي مسكينة والله أي مسكينة أميني برو هم نتلا نلعب سيبك نلعب سيبنا تلادو خلاه إن شاء الله أرى كنواتين خوكف لها سوا أرى كنواتين ها سوا أرى بالله هم ما تشوف فيلو نرى اللي مفكاتو أكنما دي بيسانا ما قد إيتو كل فكاتو بربادو guyyo wa humarra dhaabbanne namuma deebisaa qofa kennu akka taanu leen fedhu nama hujii akka taanu fedha guyyo wa maja'ame takka qofa ol fuune akka
sanumarratti wal nyaataa oolulleen fedhu akkasillee akka taatanin fedhu isinillee du ammoo dubbannaan bubbee taanee callifnaan buqqee taanee jedhu biyyi Oromiyaa maqaan keenya keessatti heddummachuun yoo ka isin taane taate adigaa akkuma ijoolleen beeku akkuma ijoolleen beeku namni tokko nu keessa ani saba kiyyaatu amantii tiyyaa olii ani anaaf sabummaa tiyyaatu amantii olii nam tokko nu keessa ju'uu ni danda'a nuti immoo amantii teenyaatu sabummaa fi waa hundarraa'u nuuf olitu maaliif ni beeyta amantii tana qabatuun saba kiyya qabatuun an dhoorkine amantiin tun amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf qabsaa'uun an dhoorkine amantii tana qabatuuf saba kiyyaaf dhimmuun an dhoorkine amantii tana qabatuuf saba kiyya jaalatuun an dhoorkine eega akkas taate isiinuu sabuma kiyya dhiigaa fi lafeen nu makamte nuti baruuf hin goggoonuu bar ittiin jeekkarree ittiin darasne ittiin haramne ittiin hakaafne dhagaattiin daayinee bar dubartiin tanya dhagaan itti daayite islaamummaa nuufi isiin adda ba'uu hin dandeenyu aslumaa'u Oromiyaa yoo nu qeebalte akkatti nu qeebalti takkaa Oromiyaan nu hin dinne nuti namni Oromiyaan harka dhoytuuf yoo jiraate nuyitu miskiina wallahi kanaafuu hedduu filleen cinqinaa waan kana ajandaa godhattanillee ufin wareersinaa tun dubbiin haganumaa jawaabni haasaa afaanii osoo hin ta'in deebisaadha aduu ar'aa tana booda joollee teenya maqaa dur abboonni keenya nuu baasu san maqaa san baafna maqaa san baafna muutuu bighayzikum namni kun isaan taane haa ta'uu fi jenna haa sii ta'uu jenna nuti ni kadhanna dhiise haa sii ta'uu maquma kiyya kana wajjina jaaladhu amantuma tiyya tana wajjina jaaladhu amantuma tiyya tana wajjina kabajii maquma kiyya kana wajjina kabajii dawaan sii qabaa nuti qaama tokko ummata tokko waa waloo qabnaa ootaa dhaloota qabnaa mormiin qabnu nuutu falma bakka kana nama hundarra ootaa dhaloota lammummaa sabummaa nuutu falma nuutu beekaa barka jeella duumessiin taatehu wal dhidhiibuun nun fayyadu nuti wal dhidhiibuun nun fayyadu harka tokko taanee yaada waliin nu fidurratti wajji jiraachuu amantiin ta abbaati namuu amantii isaa jabeeffatu nuu jecha amantii ufirralee nam tokko akka dhommo qulleen feenu namuu amantii isaa jabeeffatu waa waliin nu fidu tokkummaa hawaasummaa obbolummaa biyyummaa gosummaa lammummaa ootaa dhaloota kuni shari'aan teenyallee ni mormitu abbaan isilleen nuyi waan sandu oromummaan bar caayaa keenya jala jiraatte bar isiniin gallee bar isin sheekkan islaamaa afaan oromoo eessatti baqatee eessa jala jiraate nuti bar ittiin katabnee qubee araba goonee qubee biroo katabuu waan sodaannuuf qubee araba goonee manzuumaa ittiin katabnee takraara ittiin katabnee kitaaba ittiin katabnee kitaaba irratti katabnee afaan san dhagaa caphaa nyaachuu hajuu waliigala qubeesaa dhagaa caphaa nyaachuu dha'aa fi ga'aa fi nya'aa fi cha dhagaa caphaa nyaachuu gaccabii nyaadhachoo jennee waan nam tokko hin beeyne miskiina wallaahi hoola keenya jalatti bahee bara hawaasummaa eenyutu eegee asiin eega hawaasummaa warra san baqannee xarafa siinee hawaasummaa ummataa eenee tanbiyatti qaraanee tafakkuritti qaraanee salawaatatti qaraanee kana bokkalaame atoorara jennee axeerara jennee atoorarree axeerarree ni beektaa maqaa kana hiikkaasaa atooraruu jechuun bar aatoo waan juu warra aatoo juu san biyyarraa raruu jechuu gaafa sana warra ummata cinqisan axeeraruun ammoo aaxeeraruu jechuudha hoggaa afaan wallaallee humna dhabne axeerarree aaxeerarree duuba miskiina wallaahi atoorarree axeerarree duuba
nuti silaa nama galatoonfamu malee waa nama maqaasaa toqanii miti dooba. Kuni an tana falmaa jechuu hiyyalleemi dhuguma jirtuu tana jechuufin akkana jee malee. Kanaafuu jecha tokko tokko mucuca arraballee ta'uun ni mala. Waan nama afaanii bahe ta'ullee ni mala. Ammoo sanii alallee ta'uun ni mala. Kana ajandaa godhannee ufillee cinquun hin barbaachisu. Ammoo wanni kun waan har'a asirra deemaa jiru waan ta'eef akka nama amantiin tun isa laalchiftutti akka nama muslimaa tokkotti amiin ibroo tahee waan kana hangana tuquu barbaade. Hawaasa kiyya akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Jiruunyi teessan akkamii? Nageenyi keessan akkamii? Maaliif jirtan? Namoota hedduu wajjigaa ati suma garraanaan jedhani ani naman argu. Nuti bar sheekha yaada keen qabnu nuti suma hojii jirra suma agarraa jedhan. Maal jechuudha dubbiin kun duuba laalanii isan arganii inni laaleen nama argaa jechuu san immoo ani ree nama yaadaatiin jira nama argaan jiru ati ban nuti yaada keen qabnu naan jedha namni dhufe hundi dubbuma ajaa'ibaati gaa'ee laalanii isan arganii inni laaleen nama argaa akka jaansanii fakkaatullee ni mala gaa'ee kami jirtan isin waa jirtu baga naa jiraattan hedduun jiruu teessanirraa gammadaa hedduu na gammachiiftan diin keessanitti harka maradhaa hawaasni kiyya ka biyya adda addaa jirtan taan mee guyyaa biroo walitti deebinaa wanni isin dhiyootan ummata keenyaaf taatan oduma sagantaa qabannee xiqqoo waan nu harkaa qabnus xumurree waan nu bira jirus fin'ee gatteenyee isinitti haasoyna jennee baay'ilama qabnaa. Wanni dhiyootan ummata keenyaaf taatan wanni dhiyootan irraa hirmaattan waan seenaan katabdee fixuumi tokko tokkoon biyya teessaniin maqaa keessaniin waldaya waan san gargaareen afooshaa saniin guyyaa tokko garee teenya saniin walitti deebinee waliin haasoynaa hedduu isinirraa gammannee hedduu nu gammachiiftan akka nama tokkotti duraan illee isinirraa gammadumaanii daranuu gammachuun idaadhaa ijoollee tiyya hedduun isin argaa tolaa jirtan hedduu toltanilleedha. Warri social media kanarra jiru ijoollee nama jajjabaan argaanii hedduun isinirraa gammada. Nama namni komataa ture namni akkanumatti shakkaa ture rakkoon dhuftu hundi waan nu barsiifte waan dhiyootan irreechatti haasawaa turtan waan sheekkotiin silaa godhuu qabdu ilmaan keenya bahanii dhugaa jirtu lafa kaayanii namni eegin faan akkana jeejeen eegin aboo waan nuti amantiidha wanni amantii kanan ta'in nu laalchisu nuti ummata islaamati je'ee namni ijoolleen tiyya yoggaa waa hunda akkana bayyanootan haasoytu nin gammadeetu hedduun gammade hin dubbannee beeki gaafa sanan ani qaayidaa hogga balaa waa bu'anii lafa jiran nama guyyuma janaazaa awwaalan janaazaa irratti namaan lolu nama taaziyaa sharaa jalatti warra taaziyaatiin lolu akkas ta'uun fedhuu beeki amala kiyya lafuma jala waa haasawaan. Obaa tolte abbaan caayaa taa'aa jedhanii waan akka gaariitti isin haasoytan san amma maqaa keessan asirra kaasuun barbaadu. Namni silaa namni maal deeggara maarroo deeggara jee isin akkanuma shakkaa ture ejjennoo ufillee lafa kaayee dhugaa jirtu muree lafa kaayee dhugaan teessan tanaa jabduu beeku ta sheekkotii tan namni qiilatti barbaada boo sheetichi kan feffedhasa sheetichi kun inuma abazza'ee kan feffedha sheetichi kun xaaxxaax jechuu jira kam ja'aniin teenya tana teessan tana namni durallee dhaabbatu hin jiru dhagaa gaaraa ka'ee namni dura dhaabbatuu danda'u hin jiru angammadeetiin koflee qeensa fi cabsee fayyaaday jeefirraa fayyaadayin eeybaa fayyaadabiin abaarsaa imaama xurree gootee akka goollicha jaarsaa fayyaaday jeetiin akkasitti fayyaaday jee beeke'an hedduu isirraa gammade gizee garii darasoota xixiqqaa kiyya tokko haa asirraa lallabu namni itti xiyyeeffatee lolaanii ture arra dubbiin darasicha san bira dabarteet muslimni dargaggeessi muslimaa warri dhugatti haasawu social media kanarraa artistoota maal jedhaniin aktivistii fi artistillee jii yoo feete itti dabalii ijoolleen muslimaa ejjennoo ufii lafa keeysee waan nu laalchirratti wajji dhaabbanna ammoo kun amantiidha amantiin tiyya bakka tana dhaqu naaf hin hayyamtu waan qiilatti barbaadanii qalama dibanii qalama adii dibanii yoo keelloo dibanii yoo godhuu barbaachisuu miti. Ani amantiin tiyyanaan ajajjuu je'ee dargaggeessi keenya muree dubbii muree lafa kaayee jala sararee qayyi masmar jeentu.
taayitu ballaalee isinirraa gammadaa jira ni usni amata guutuun haasawaa ture yani durirraa achi deemaa laalaa uf duuba achi dheeradha laakiin guyyaa wanni sun dhaabbattee magaalaa san gubbaa namni jiru isinitti sharrakee isinii wajji lallabuuf dubbii isin fixan irran deebu jeetiin akkasitti isin hordofeen ture hedduu isinirraa gammadee yaa'ii takka malee odoon waciin odoon gooyin dhugaa jirtu lafa keenya dhugaan atta galle dhugaa dalaydan isinillee jazaa rabbi isin yaa warra ijoolleeti ani isinirraa gammadaadha namni isin hin beeyne isinirraa mufatu jiraachuun ni mala ani immoo dogoggora tokko jechallee isin hin darbu waan tokko argame jechallee ir'ina tokko jirullee maali ani ir'ina isin qabdan sanii olin ufiifuu qaba saniifuu wal harcaasaa deemutti illeen amanu wal gorfachaa deemutti amana wal sirreeffachaa deemutti amana namni miseensa shahaadaa ta'e namni shahaadaan kaadin namni shahaadaan mormin lakki an shahaaduma tanaa'uun fedhu diin kanallee hin fedhu rabbi nutti hin fedhini namni kanan ji'in hundi miseensa laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah miseensa keenya miseensa islaamati akkasitti ilaalla hanqina ni qaba'e dogoggora ni qaba'e dadhabbina ni qaba'e jallina ni qaba'e faasiqummaa ni qaba'e maasiyaa ni qaba'e akkanuma wajjiin miseensa keenya miseensa biroo lallabanne miseensa keenya ni gorfanna ni sirreeffanna waan irratti walii galluu qabna lammiin tiyya aboo nafsiyyuma teenya nu godhe jetti malee hin fedhu diin kanan jettu katabinaa siimaatu aboo nafsiyyumaan nu injifate yaa sheekh lubbuma teenya jala gorre sheeyxanumaa akkana nu godhe jetti malee lammiin tiyya amantii dura dhaabbattee lammiin tiyya amantiin tuyxuu beeke waan hin beekun si himaa beeke biyya arabaa tana keessa balaa jirtu silaa beeyte baga wallaaltan afaan isaanii sanillee du nama diin mormee qur'aana mormee aayaata mormee hadiisa mormee itti katabee yoo fedhe itti walaleessee yoo fedhe kanumti biyya arabaa keessa jiru waan akkanaa hojjetu rabbi isinillee dhageessisin meeqaa jira lammiin tiyya immoo umritti akkanan jettu anumaa dogoggore anuma harkaa taate sheeyxanumaa akkana na godhe nafsiyyumaa akkana na godhe jetti malee lakki diin kana haqaa miti namni jiru karaa maleen dhiibinaa ummata kiyya kana karaa maleen narraan dhiibinaa hadaraatu waan isaan hin niyyatin afaaniin baasinaatu namittiin maraataa haasawu ka'ufiin haasawu jiru itti dhufte ilmoo qabattee deemte maraataa kana dhuftee xiqqoo ofirraa sodaatte akkanuma fuula keessa laalte yaaboo akuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyyanarraan dhawin jetteen jedhu namtichi beeki bahara biroo jira dhagaa'uu quban qabu akuma haasoyta dhaguma kanaan mucaa kiyyanarraan dhawin jennaan dhagaa lafumaa fuudhee mucarra buuse dhagaa'uun garree inni beek jechuma isii kanaatu dammayse malee lammii tiyyallee karaa malee narraan oofinaa nin gorfadhaa nin sirreeffadhaa nin barsiifadhaa nin qaceelfadhaa nin sirreeffadhaa maraachitanii na duraan fageessinaa akka xilaata ta'uun taasisinaa warri akka gaariitti jechi babbareedan irraa dhufee hayni irraa dubbatame hedduun nama isin laaffisaa turtanii ani immoo qajeelootiin hordofaa ture dubbillee gaanil keeysan babayee ani dhaamsuma bareedaa toliinan barbaada amrii takkallee oowisullee barbaadu narrallee fakkaatu namallee akka wal afaan dhaabbatuun fedhu wallaahi guyyaan qalbiin tiyya na cabdu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbattirran jiru duuba guyyaan huccuu uffadhee gabba'uu sodaadhu ufirra qaanfachaa deemu guyyaa lammiin tiyya wal afaan dhaabbatte yoo dhugaa rabbii feete nuti bar sabboonummaa garaa keessa gabboonyee bar isin ol baaftanii boochadhu nuti bishaan irra dhuyne isin ni lallabdan hanganuma garaagarummaan keenyaa beeku nutu isin irra sabboon afaa jettanii ofiin cinqinaa duuba kijibni gaarii mi sobinaa duuba nuti bishaan irra dhuyne haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa jenne haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa bishaan irra dhuyne gubbarratti illee ol boowuu dadhabne keessa boonye akkanumatti lallabullee yoo dadhabne ni hasaasne ni guungumne
ni hasaasnee beek ni guungumne miskiina wallah hasaasnee guungumne do hasaasnee guungumne guyyaa isin wal dhabdan irra guyyaan na biratti jabaan jiru hadaraa isintuu wal dhabe waan jiru dhaga'uun fedhu haasawa keessan ka afaan lama ta'u ka gama gama deemu dhaga'uun fedhu baarakallahu fiikum rabbi isin haa kabaju isin haa guddisu isin haa jiraachisu warra barakaa qabu ilmaan barakaa qabu rabbi isin haa taasisu jiruu isinii haa tolchu jireenya isinii haa tolchu diin isinii haa tolchu duniyaa isinii haa tolchu akhiraa isinii haa tolchu tolinaan isin haa fedhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tolinaan isin haa fedhu haa wal dhageenyu haa wal laallannee deemnu haa qoodallee walii keenyu faana walii eeggachaa haa deemnu ishaaraa qubaan ishaarullee walii ilaalaa haa deemnu nam tokko cal'ise jechuun waan tokko jibbe jechuudha cal'ise jechuun waan tokko jaalate jechuudha lallabe jechuun waan tokko jibbu dubbiin khaatima rabbi khaatimaa nu haa tolchu nama meeqaatu oduma nuti bishaan irra dhuynu gurguramee huun jirjiiramee huun jaldeessi odoo dhagaa waa barbaadu mixii dhagaa jala barbaada dhagaa ol qabee jawwee arge yambar jee dhagaa irra gaddeebise jee sadeefoo akkasin naa jiraadha waan afaan wal isin dhoorku waan adda isin facaasu hedduu gabayaatti hin godhinaa magaalaatti hin godhinaa dhagaa irra gaddeebisaa bira dabraadu barakallahu fikum jazakumullahu khairan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته